Moni babatuan dolai cuma sekarang pengawa bangku berasal cai coach. Kewanita nak sokala tu kontom peyu. Sekarang wala bangku berasal kan ko. Wang kesabar mandakan nana ada konan kenyi ko. Echmal wau choror to kesabar macai kat nawing tompe. Karya kat nawing tompe. Speaker ang bagi state legislature kaisa. Soko ko labalab. O labalab kayo tu karos ng bariyang momosot siya o government. Oblig chmal wau o chon wayong sa. Iyang o kasalalyanan ko. Yes, sabar macai Rongen Rahnwet o ngay reading chowel bababatuan pakitarong watch. Sabar macam Rongen Rahnwet bed. Kamanamanlahn Kesiluh Contact of Free Association. Weliepen U.S FSM Government patohwen ehupene doadoahk ihla o kamanahla. Kesiluh Contact of Free Association nan buong Weliepen ni Opsen FSM President membaca balagan na Mary sa Kesiluh sa Kesiluh. O Weliepen U.S Government Trade Affair Elizabeth o Weliepen FSM Chief Negotiator Leo Falcon Jr. Mepeluya Member the Joint Committee and Compact Review and Planning Pepatuan signed the kamanahla Tarokan Compact Watch. Compact of Free Association Watch inawan minimum na buwan U.S FSM. Inawat patatangoran negotiation tapong pene ng bungan Weliepen U.S FSM Government ng bakit wapuwarisa. Kamanamanlahn ng bakit wapuwarisa riyaw. O yalat sa basa ng basonet labang Weliepen ng bakit wapuwarisa wano. Mayay pa meron pechong yat o busray. Choror sampan Trust Territory of the Pacific Islands. The TTPI o yala way choror mayay the 30 states of Micronesia. The FSM. Tuan masasasangan tayo ng Kesiluh and Compact of Free Association. Mapatro ng kasonet and way na basan. Tama out at the basonet na Compact Watch isang sawa so kamauke. May U.S. Government mapatro ang taong abasan ng pagkors. Sawa so kamauka siya may ang aking. Sawa sa mo ni magkantataw pala o kitangway na basan. Free entry the saladakan petalong o kusantinan U.S. o piryanga kusaman program ka school o project chocho na kukuntaong kamaupen FSM. Tuan may sansal sawas pukasyon o tite expire na mura sa patapen o mura mo ang negotiation na kung penyan na kungan Weliepen kung irekan magtatakontak kung kurang uyaw. Kayuan negotiation to kung laluyawag ng bakit wapuwarisa o expire na kasoraran ng barya Kesiluh. Karyawan negotiation may kayuan amendment tawag tagla ka kung compact yawutan ng baroche o yung maut-expire ng barya Kesiluh o yung maereta Kesiluhan amendment and signed o kamanamanlahn na Mary sa Kesiluh o compact Kesiluh. O tuan sansal Central Trade Affair Bill. Kesiluh Compact Watch akan expire February sa Paris. Trade Affair Bill patuan Compact Watch kuya pilay sansal yung Weliepen kuya lapin ini o minibenen palkaros kung sansaladan ni ehupene tatak ang kolokon medile tandaraw kolokon pong para kanaranas. Apotan ko sonet o song chunchun na U.S. FSM kung sawas tupene arin sa baksili sa samon tawar ko. Perpetuan kasalita mamungan Compact Watch papatuloyan ang program kami U.S. Government kawatarong wen na kasam o sector na palikan na watch pantataw ka lang kini ang aking Palian Education the Panaran, Palian of the Rason Wow, Palian Infrastructure the Yahutan at Imo Perasapit, Palian Disaster Response and Resilience. The Apontang kapalo irairakan na kumpara o pinang palichirikan.
Contact negotiator for Com Junior with patohwen Sailor for patohwen bonus o kapanggiyan Weliepen U.S. Government kan doadoahk na talukat para skola o ehupene aranson patohwen o ihla na doadoahk na kabareta kuitan na sansal parish. President and FSM is Excellent Wesley W. Sumna, patohwen Weliepen U.S. o kapanggiyan U.S. Government arrangement sawaslaw o wujud sansal o aranson patohwen dala Rahnwet. O ina ng sansal masawas sila ng kachaban o lupan meron o nakaitan o pinong mauran chon wayward. Ebiniyang sawat kapanggiyan Weliepen FSM mayang sawas o niyawatan katokan compact watch. Speaker ng FSM Congress, the Honorable S.M.B. Moses, patohwen sa karatakan ng siyang emowan o patohwen sa kapitan na tatawag sa siya ititityo asad. Some chuana niya siya na pwede o pwede match kaparapon lahat niya may Weliepen State o National Government na FSM pan-involve the kapayatak po lahat meneneyang ewaltari patataw karas mapatsuban na pwedeng compact watch ang kaksa na mga o unsa. Yan na siya dapat sa ormasyarong Rahnwet makomasa niya na patohwen video o pupur dito sa ang kasansalatang Rongen match. Habang pupur kalangan, like or share video subscribe to FSM YouTube channel, follow FSM Facebook page, o PPP ang FSM AM Radio, Gagbago sa Tuwa, FM Radio, wala sa Weliepen U.S, Open FSM TC, Cable TV, Channel sa Riau, Pogong yung kakmang patohwen, Rong kapakan, mapapatota mo rin match. Kailangan ng purkaros so kasalili.